Neka bude 4, pa da idemo na vrlo dobar uspjeh. Evo, svi imaju od tebe fajde, a ti, Anđelko? Mirjana, rekao sam ti 100 puta da ja ovo ne radim zbog fajde. Oni falsifikuju pare, plagiraju slike, prave lažna dokumenta. Šta ja radim? A diplome nisu dokumente. Pečate. Neću ja tebi ovo nikada zaboraviti. Bolje zaboravi, Drago. Zaboravi. Nego vara me. Sa veterinarom. Kaj je Slavica? Nikaj. Partizan, Dinamo, Dvoznak, Zvijezda, Sloboda i Moćalka. Miro, gdje stoje one pare za struju? Anđelko! Ko ne reskira, taj ne profitira. Liter. Ne, 005. Hoćeš da kažeš da si po pulskom rekao da veterinar ima lažno svjedočanstvo? Pa jel nema? Život je onako jedna velika prevara, mnogo veća od ovih Anđelkovih falsifikata. Državna bezbjednost. Stvarno? Pa šta? Samo što na zidu ima diplomu sa mojim potpisom. Pa da li je moguće? Daj meni jednu šampitu, u stvari daj mi 2. Na dijeti sam, ali jednom se živi. Baby, please come home. Baby, please come home. Baby, please come home. Oh, baby, please. Oh, 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 baby, 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 coming home. Sad ovako malo zavrnem, da ne bude potpuno čitko.